Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 28 imyandagaro 2025 aho tugiye kurabira amwe mu makuru akomakomeye ariko aragenda yibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'andi makuru akomeye arabana n'imiyoborere ubuzima bwa munsi muri aka karere. Muri aya makuru turaza kugaruka ku gitero gikomeye FARDC na Fdnb bamaze kugaba mu minembwe ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane. Ni igitero bigaragaye ndetse n'amakuru amaze kutugera agaragaza ko gisenya ibirindiro bikomeye zizasarambwe ndetse na MRDP twirwaneho. Biro bikaba bikurikiye bise bikorwa kuri ruhande nyuma y'itangazo rikomeye iryari ryasohotse rigaragaza ko n'ubundi bari barashe kuva ku isaha ya saa 7 za mu gitondo kuri uyu wa kane no kuri uyu mugoroba bagavye igitero gikomeye gihungabanyije bikomeye ibirindiro byari biri Mikenke, Kahororo, Karanga ndetse no mu ishyamba rya Intobwe uko raporo tugezewe bigaragaza. Biro kandi bikaba bikozwe muri Operasiye combinée bikaba bihuye na offensive terrestre bikaba kandi bijyanye n'amakuru akomeye reconnaissance alienée avec drone sur intelligence surveillance et reconnaissance bikaba kandi byamaze kuba byajyana n'amashusho yerekana neza base avance dépôt de munitions poste de commandement tactique ndetse na tranche defensive bikaba kandi bibijyana na terarira rudre zakoreshejwe. Turaza kandi kubabwira kuva ku isaha ya saa 6:45 ibyabereye mu bice bitandukanye ahagaragaye SCO 25 ndetse na Mi 35 helicopteri de combat FDNB yinje neza mu kirere cya Minembwe. Turababwira frappe de précision uburyo yagenze. Turaza kandi kubabwira bombe guide Lazari yo mu bwoko bwa Bigar yamaze kuzanwa muri ibi bice ikaba yari yitwitse ibi birindiro avec roquette C8 bikaba rero bijyanye n'amakuru akomeye amaze kugaragara mu bice bya Mikenke, Kahororo. Uko rero bivugwa hari api ansoro offensive terrestre igitero cyo ku butaka kimaze kuba cyagabwa nacyo kikaba cyangije byinshi. Turababwira kandi imbundi idasanzwe armored person carriers yazanwe ku modoka ndetse na canon zo 23 bikaba rero ibi ari ibibunda bishobora kurasa n'indege. Oro bivugwa ko kuri ubu bamaze kwitegura urugamba kuko FARDC na Fdnb bamaze kwakira amakuru butasagaragaza ko Igoma izasarambwe zazanye aba engineers mu bijyanye n'indege kugira ngo batangire bakora izi ndege ziguruke nazo zibashe kujya kurasa ku birindiro bya FARDC. Biravuga ko rero FARDC yamaze kwitegura bidasanzwe izana za mortier de 120 mm ndetse na za canon zu 23 na za IPC kugira ngo bitegure kurasa indege mu gihe zatangira kuguruka, dore ko hari nyinshi izasarambwe zafatiye Igoma. Mu gihe kandi bivugwa ko kuri ubu ngubu hasenywe ububiko bw'amasasu, hasenyizwe ikigo kimwe cya komandoma kizasarambwe ndetse na za tranches nyinshi izasarambwe zakoreshaga. nk'uko rero bigaragara mu butumwa rumbo bumaze kurungikwa muri WhatsApp uyoboye iyi operasiyo yagize ati iyi ni operasiyo ariene yari igamije gusa gusenya ibirindiro bya M23. Twagendeye ku makuru ya reconnaissance kandi twirinze cyane kwibasira abaturage. Icyo twakoze ni ugutanga ubutumwa bukomeje ntaho M23 izongera kugira ubwisanzure bwo kwihisha mu misozi cyangwa se mu bibaya bya Minembwe. Mu gihe kandi bitangazwa ko ubutumwa buhise bwoherezwa muri Ntare Rushatsi ndetse no muri G2 ndetse no muri Etat Major kwa General Prime Niyongabo kugira buti ubufatanye bwa gisirikare hagati y'u Burundi na FARDC bugamije kugarura umutekano mu bice bizaburize amahoro ndetse bikomeje kugenda bigaragara mu umutekano w'inyeshyamba muke. Intambara yo mu Minembwe
igomba kurangira kandi ni ngombwa gusenya Burundi ibirindiro by'umwanzi. Ubu ni ubutumwa bugeze i Bujumbura. Abanywanyi muze twinjirane kuri iyi raporo ikomeye imaze koherezwa i Bujumbura, aho rero batangiye bagaragaza ibigiye kuba bagira bati jeudi soir du 23 une opération militaire conjointe a été menée par la force armée République du Congo et la défense nationale du Burundi dans une région montagne dominée citée dans une territoire intobwe acide Kivu. C'était une opération qualifiée de frappe aérienne stratégique. Reka rero duhite twinjira mu bitireba. Ibi ni bikuwe muri telegram ikomeye imaze kurungikwa i Burundi igaragaza ibimaze kuba ndetse nuko urugamba rwahindutse. Ibi rero kandi bikaba bihura bikomeye n'amakuru akomeye bikomeje kugenda biba. Yatangira nkubwira ko ku mugoroba kuri wa kane ku igenekerezo rya 28 Myandagaro 2025 ingabo za FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo zifatanyije n'ingabo za Fdnb Force de Défense Nationale du Burundi zagabye Operasiye Arienne, igikorwa cy'intambara gikoresheje indege za gisirikare gikomeye mu misozi ya Minembwe ahari ibirindiro bikomeye by'umutwe wa M23. Iki ni igikorwa cyari kigamije gusenya ibirindiro by'umwanzi, operasiyo strategique, gusambura ububiko bw'amasasu n'intwaro ndetse no gusenya inzego za komandoma, ubuyobozi bw'igisirikare bwo muri ibi bice Minembwe n'uduce tuhakikije harimo Mikenke, Kahororo, Katanga n'ishyamba rya Intobwe. Hashize igihe kinini habera imirwano ikaze hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC ndetse nabo muri Wazalendo, ndetse bikaba bizaragiye bigaragara ko bizagiye bikomera umunsi ku munsi, bikaba biri guteza igihombo gikomeye nyuma y'ibitero byibasiye cyane abaturage b'abanyamurenge muri ivyo bice. Ubuyobozi bwa FARDC bwemeje ko hagomba gukorwa operasiyo kombine, igikorwa cy'intambara gihuriweho n'ingabo zo ku butaka ndetse n'izo mu kirere kugira ngo banongere ubushobozi bw'umwanzi babusubize inyuma imbere yo gugaba igitero cya offensive terrestre, igitero gikomeye cyo ku butaka. Amakuru ahari aravuga ko icyiciro cya mbere cyabanje gukorwa reconnaissance n'itahura ry'ibirindiro, aho kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 27 Myandagaro 2025 umunsi umwe wa mbere y'iki gitero habanje ukorwa reconnaissance aliene. Nk'uko rero bigaragara akaba ari amakuru akomeye yagiye atangazwa ndetse akagenda aravugwa mu buryo butandukanye. Amakuru arakomeza avuga ko rero hifashishijwe drone zikora intelligence surveillance et reconnaissance zitagira abapilote. Aya madrone akaba yarafasha amashusho yerekana neza base avance, ibirindiro by'ibanze by'izasarambwe depot de munition ahabitswe amasasu n'imbunda, poste de commandement tactique, ibiro bikuru ndetse bitangirwamo n'amabwiriza, tranche de defensive, indaki bihishamo n'ahari hashyizwe aterarudre, imbunda ziremereye z'umusada. Nk'uko rero bigaragara mu cyiciro cya kabiri hahise hakurikiraho bombardement aliene ahagana ku isaha ya saa 9:45 z'umugoroba. Indege ebyiri za gisirikare za Sukhoi 25 za FARDC zahagurutse i Bujumbura ziri kumwe n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Mi-35 helicopter de combat za Fdnb zinjiye mu kirere cya Minembwe, zahise zerekeza ndetse zikora frappe de précision, ibisasu bigera neza ku ntego runaka ahagaragaye ibirindiro bikomeye by'izasarambwe hifashishijwe bombe guide raza BGR, ibibombe bigendera ku muyoboro wa raza byasenyeye ndetse byangiza bikomeye izi nyubako ziri muri bice. Hari kandi rocket S-8, ibisasu byo mu bwoko bw'amasasu yihuta biraswa ndetse bikaba rero bigenda biraswa mu birindiro bikomeye muri ibi bice. Ibiro bikaba byashegeshe cyane ibirindiro by'izasarambwe muri Mikenke n'ahitwa Kahororo, aho hari ububiko bw'intwaro n'amasasu. Kuko rero bivugwa mu gihe indege zari zigabye igitero ubutaka hari hatangiye offensive terrestre, igitero cyo ku butaka. Brigade za infantry mecanize z'ingabo z'amaguru zifite imodoka n'intwaro ziremereza FARDC zaturutse mu misozi yegereye Uvira zirasa zataka, zikaba rero zari zifite imbunda z'imisada zo mu bwoko bwa Maruche 120 mm, imbunda ziremereye zirasa kure cyane ndetse na za kanoni zo 23 imbunda zishobora kurasa indege n'imodoka.
hari kandi armored personal carriers, imodoka zinyuranye zifasha mu gutwara abasirikare ndetse n'ibyo bafite. Izi nazo ziyambajwe muri izo operasiyo. Izi ngabo rero zikaba zafunze inzira ndetse n'ibice bitandukanye nk'uko amakuru atugeraho bigaragaza. Hakaba rero havugwa ko hamaze gukorwa bidasanzwe mu bice bitandukanye. Iki gitero kikaba cyasenye ububiko butatu bw'amasasu, hasenyutse ikigo kimwe cya komandoma y'Izasarambwe, ndetse biranavugwa ko ibintu bitoroshye. Amakuru ava mu baturage aravuga ko abasirikare benshi b'Izasarambwe bakomeje kugenda bahungira mu mashyamba, bigaragara ko kandi bari kwitegura urugamba rukomeye. Ibi kandi bikaba bihura n'amakuru akomeye yarungitswe ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriraho intwazangabo za FDC, aho amaze kugira ati iyi ni operasiyo Arienne yari igamije gusenya ibirindiro by'Izasarambwe. Twagendeye ku makuru ya reconnaissance kandi twirinze cyane kwibasira abaturage. Icyo twakoze ni ugutanga ubutumwa bukomeye, ntabwo M23 izongera kugira ubwisanzure bwo kwisha mu misozi ya Minembwe. Ku ruhande rwa Fdnb bikaba rero nabyo bijyanye n'amakuru akomeye amaze kurungikwa mu rubuga rwa WhatsApp ruhuriramo intwazangabo, aho agize ati ubufatanye bwa gisirikare hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugamije kugarura umutekano mu bice byambukiranya imipaka. Intambara yo muri Minembwe igomba kurangira kandi ni ngombwa gusenya burundu ibirindiro by'umwanzi. Iki gitero ni kimwe mu byerekana ko leta ya Kinshasa igifatanya n'u Burundi muri ibi bikorwa bidasanzwe. Guerre Arienne et combine, intambara ikomatanyije. Ni uburyo rero bushya bugamije guca intege AFC bugatuma bahura n'igihombo gikomeye ku rwego rwa logistique, komandoma ndetse n'ubwirinzi. Ese kugeza ubu ngubu ibintu biraza kugenda gute? Ni igiki gikurikiyeho? Nubwo FARDC na FDNB bavuze ko iki gitero cyari frappe de précision, ibitero byo mu kirere bigamije kugera neza ku ntego runaka, abaturage bo muri Minembwe na Karehe bikaba bivugwa ko bizabagizweho ingaruka zikomeye mu misozi ya Mikenke, Kahoro na Katanga. Abaturage bari basanzwe mu buzima busanzwe bukuragira inka no guhinga, bumvisha urusaku rukomeye rw'indege za SU-23. Benshi bahise bahunga mu buryo bwihuse bajya mu mashyamba ya Intobwe n'ahandi hantu kugira ngo babashe kuba batekana. Umwe mu baturage witwa Mutumwinka Daniel yagize ati twari turi mu mirima twumva indege ziramanuka hejuru yacu, hashize akanya gato ibintu biremereye bigwa hafi yaho twari turi, twahise duca mu mashyamba abana n'amatungo dushaka inzira yaho twihisha. Nk'uko rero bigaragara ibi bitero bizatera déplacement massive de population, kwimurwa ku bwinshi kw'abaturage. Abaturage benshi bo mu Minembwe n'ahitwa Kahororo, Katanga, Kavumu, Nyabibwe bahise bajya mu nkambi z'imbere mu gihugu, abandi bahungira muri Kare ndetse na Bukavu. Abagore n'abana babarirwa mu bihumbi bavanwe mu bizabo mu gihe rero gito nk'uko bigaragara, kandi bamwe bakavuga ko ibikomeje kugenda bikomeje kuba ingaruka zikomeye ziri kubageraho mu buryo budasanzwe. Nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa, benshi mu bakurikiranira hafi biriko baravuga ko urugamba rugiye gukomera kuruta urwigeze ruba. Nk'uko rero benshi bamaze igihe kinini babigaragaza, basabaga ko ibiganiro aribyo bizashyirwa imbere. Dukomeje n'aya makuru tumaze kwakira, reka tujye ku ngingo ikomeye irebana n'ibigiye gukorwa ndetse n'icyo leta yatangiye gukora. Nk'uko rero bivugwa, amakuru aravuga ko mu gihe ibisasu byarashwe na FARDC na FDNB byarimo bombe guided laser, ibi bombe bigendera ku muyoboro wa laser, hari byinshi byaguye ndetse n'ibindi byangiritse. Biravuga ko amazu agera kuri 53 yasenyutse mu Mikenke, amasoko 7 y'ubucuruzi akaba rero abari barimo ibicuruzwa byabo byangiritse ubwo abantu birukankaga, amashuri 2 ndetse n'inyubako yakoreragamo ibitaro yasenyutse. Hari urusengero rw'abaprotestanti rwasenyutse mu gace kahitwa Kahororo. Umuyobozi w'ishuri EP Mikenke yagize ati igihe ibisasu byagwaga abana bari hafi aha ngaha babirukanse ku buryo bwihuse, ariko inyubako 2 z'ishuri zasenyutse. Ubu rero dufite impungenge z'ibijyanye n'ibikoresho by'ishuri uko bizongera kuboneka. Agace ka Rugezi, Minembwe, Side Kivu, ibitero byagabwe na drone arme n'utudege duto tw'intambara bikaba rero byahise bihagarika itumanaho rya telefone, antene z'itumanaho za Vodacom ndetse na Airtel zasenyutse, bituma abaturage baca kubiri n'ikoranabuhanga. Ibiro bikaba byashyize abaturage
muri black out of international kubura amakuru no kudashobora kugera ku itumanaho ibintu byakomeje kubatera ubwoba ni black out of information nk'uko bigaragara abaturage nubwo ibi biri kuba nubwo FARDC yavuze ko iki gitero cyari kigamije gusa ibirindiro bya gisirikare suruse medicale inzego z'ubuzima muri Karehe zatangaje ko abantu benshi bakomerekeye muri iki gitero abakomeretse bikomeye bakomeretse amaboko amaguru ndetse hari n'abandi bivuga ko bangiritse bikomeye bashobora kuza no kuba bava muri ubuzima abaraswe bikaba rero bivuga ko bikomeje kugenda bigorana kubageza kwa muganga bitewe nuko imihanda muri bice igoranye bikaba kandi biri kugaragara ko mu bice bya Minembwe hari ikirere kirimo imvura ibiri kugorana ndetse bigateza ikibazo gikomeye abaturage benshi bafite guhahamuka traumatisme physiologique ihungabana ryo mu mutwe umuganga ku bitaro za Karehe Centre Dr Bisimwa André aherutse kugira ati turimo kwakira abaturage benshi bakomerekeye mu bitero byo kuri uyu munsi hari abana bafite imikorere hari abana bafite ibikomere bikomeye kandi hari ababyeyi benshi barira kuko batabona aho bahungira abaturage b'abanyamurenge bavuga ko bumva bafashwe nk'intege z'intambara cible dogeri kuko ibitero byinshi bigabwa mu duce batuyemo bamwe mu baturage batangaje ko bibaza niba leta ya Kinshasa ifite gahunda yo kubarimbura burundu umwe mu bayobozi b'imbere Pasiteri Bisimwa ndetse akaba atuye muri ibi bice aragira ati ibi bitero biratwereka ko intambara igamije kuturandura ariko abaturage baracyafite icyizere ko amahanga zabo azumva akarengane kacu abana bacu ntibakwiye gukura mu ntambara gusa birera akaba ari byo atangaje ni mu gihe kandi benshi mu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bagaragaza ko bakeneye amahoro ndetse n'ibiterambere bikaba ari ibintu bijyanye n'ibikomeje kugenda biba ibi bikozwe rero na Fdnb na FARDC bya distriction de dépôt munitation gusenya ububiko bw'amasasu bikaba bivugwa ko rero byari byarateguye igihe kinini ariko hakaba hakomeje kugenda hagaragaramo n'amakosa akomeye nk'uko bigaragara amakuru y'iperereza yagaragaje ko AFC yakoresheje uburyo bwa decentralisation des unités gutandukanya ingabo mu matsinda mato hirya no hino ingabo za AFC zagiye mu mashyamba manini ya Intobwe aho indege za FARDC na Fdnb zitabasha kugera nk'uko rero amakuru ya Demiap yabigaragaje ibyatumye FARDC nayo itangira gufata indege ndetse n'irindi koranabuhanga rigomba kuza kubafasha bari gukoresha kandi tranchée de dépression imyobo y'ubwirinzi itandukanye ahantu henshi ibituma bisasu bimwe bibwira ahatari abasirikare bamwe rero mu barwanyi ba AFC bashoboye gukora contre attaque limité igitero gito cyo kwihimura ku ngabo za FARDC ziri ku butaka nabwo kuri uyu munsi wongeye kuba imirwano kuko rero bigaragara umwe mu basirikare ba AFC watanze amakuru yagize ati ibi bitero byerekana ko Kinshasa na Bujumbura bahisemo intambara aho gukomeza inzira y'amahoro ingabo zacu ziracyagaze kandi zizakomeza kurinda abaturage iki ni igitero cyerekana ko ibintu by'ingenzi biri kugenda biba Fdnb na FARDC berekanye ubushobozi bushya bwo gukoresha intambara y'indege no ku butaka icyarimwe ibintu bitari bimaze igihe kinini bigaragara muri ibi bice bikaba bivuga ko rero ari tekinoloji bazanye nshyashya izasaramwe ntabwo rero nazo zicaye ahubwo rero bikaba bagiye bagaragaza mu buryo bwihuse ibyo bashobora gukora abaturage basigaye hagati aho nubwo rero hari ibikorwa bitandukanye biri kugenda bikorwa bafite ubwoba bukomeye ko imirwano ishobora gusakara mu bindi bice bakaba bagirwaho ingaruka zikomeye n'ibikomeje kugenda biba nk'uko rero bigaragara igikorwa cya neutralisation des centres de commandement gusenya ahantu hategurirwa urwo rugamba nko ku kigo kimwe gikuru cya commandement cyarimbuwe bituma rero M23 kuri ubu ngubu igira ikibazo gikomeye cyo gutanga amabwiriza biravuga ko rero kuri ubu ngubu bari gutegura uburyo nabo bagomba kuza kwihimura hari kandi perturbation
logistique, kubangamira uburyo bwo gutwara ibikoresho bya gisirikare. Amakuru haravuga ko imihanda minini ijya mu misozi ya Minembwe yafunzwe n'ingabo za FARDC, bigabanya ubushobozi bw'izasarambwe bwo kubona amasasu n'ibiribwa. Hari kandi kugeza ubu ngubu ibiri kugenda bigaragara twakita ko ari superiorité aérienne, ubudahangarwa mu kirere. Indege za FARDC na Fdnb zagaragaje ko M23 nta bushobozi ifite bwo guhangana mu kirere, ariko biravugwa ko hari amakuru agaragaza ko izasarambwe nazo zatangiye kwitegura kuzana indege mu kirere bitewe n'izo bafatiwe mu gisagara cya Goma ndetse n'Ikavumu. Biravugwa ko kandi kuri ubu ngubu icyo bari gukora abo kora rwa FARDC nabo bari kuzana intwaro ziremereye ziteguye kuzarasiza indege mu gihe zahirahira kugendera mu kirere cyo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho urugamba rukomeje kwerekera imirwanire akomeye. Ibi rero akaba ari ibintu kuri ubu ngubu biteza ibibazo bikomeye abaturage. Intambara irasenya ntiyubaka. Ni nuko nsoje amakuru akomeye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone, wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeye tubagezeho byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.